ni la ading in zong breaking news anangai hiti KUKI INPI ko na KINGANG HETSAH na khota ichen nau gamsung buinele lungjin na ahung san che ta jin KUKI INPI le aba kaizo si zawnin tuni kho July nisim ko nin emergency meeting akinein KUKI zo thinglang mi chen na hoa Center Forces le State Forces ho nisim gate July sang ni le som ni li ni hoa Tamenglong le Jiribam district sunga phaitur husunga operation abolova numei chapang sugan theine le khusung milham mi ni anakimat na thu chule tuni kho July nisim ko sang ni le som ni li ni hoa al hingjol kangpopi district husunga operation abol kirova khusumi te chule numei chapang asugan theiwa milham in bu ka ma akamwa chule KUKI zo village volunteer mi thum mana anum ki thu gel khom na akinein hitol hon chun to gun ahung kinei na hi Center Forces le State Forces in mail hating noile thal choi ho chan don lowa infar le greater infar sunga free movement ane udon lowa KUKI zo village volunteer ho chunga operation abolova khuzung mi te nu naw chapang su gan thea omjin jingni kho July nisim som sang ni le som ne li ni kho teng le KUKI zo cha te chen na zo sia 12 hours ti chu jingka punguma pat ni halam pungup chan total shutdown bolding chule mi pi in sit in protest bolding KUKI INPI in khota in HETSAH na hong kinei na hi chi to gun lo hlin na dinga district INPI hon mopu na akila chi uwa to vai agang thei pe na na ki gun diu vin team na hong kinei tin KUKI INPI tha khela general secretary khai kho gang te KUKI INPI ko HETSAH na khota thu phun chen ase na hi Alangkhana Committee on Tribal Unity Kutua Kona IPT hinga thukin HETSAH chu tu jingkal el hengzor wangkhu Sade Hills muna thilso dandi lota operation ki bola KUKI zo village volunteer for Sade Hills ta chapami thum anamanovin amo hi tunin ha punga masanga kangpopi police station ahung lun lo le public in ibol theisun ibol diwa hitan hiji chun ko tu in mi pite hinga HETSAH nom chu amuna muna ki go sadima yumuwa punga zo le bol thei thei ibol panta divin HETSAH na le team na ahung kinei na hi chule tu jingka lama Sade Hills sob sunga al hingjol khusung hausa pu inchu Indian Army garvan ki van hon anabulu win thal chang zakhat wal le tear gas anakap khumuwin a hi in la lo na sata kap si chule su si na wangin hamphat ta in koima athi amang anum pui deum lo thil so chunga mi pi le kiloi khom na chum chuma kun dem na bulu na chunga aji le ki gol nei ho khul to dingin manon ane yuvin a hi hitol hon chun KUKI zo nam zo si tuni la punga le akiman KUKI zo village volunteer force ta chapami thum ho kangpopi police station ahung lun lo le mi pin ki phen na sang ta inei diwa hin aniki go so ke diwin team na le HETSAH na ahung ki ne tin Information and Publicity Department Committee on Tribal Unity kun HETSAH na khota chun assistant aban update ananga ajing hoiti chule Jiribam langa Joyson Kipgen commanding officer KUKI zo village volunteers wangai hangle tuilang kula kuna mi pite hinga HETSAH na amasan KUKI zo village volunteer KZVV dem khose battalion thalhengen ka janaw salam ka hin bolovi gamsung din mun ahung boi kho sit ki ta tolhanin gamsung mi pi zo si frontline lam ihin nei lu di avialin iki HETSAH ki du vinahi tat bung leisang phaitul hin zon ding ho thingtu bung pul kai phundai pangmol hangnom lisa bithur area hinzon ding ho wangai chungpau 1 and 2 tu ni July ni sim ko sungneya aki sei namun hindallo nungle koima iki thimo theilo diu hiji thilpha ki gela ola dama thu ki sei hi gel khona inei ji povi koune lekha kyom hi jongle nam pi ngei lu lew chi khom jing dia pha hi tin Joyson Kipgen commanding officer KUKI zo village volunteer bangai hangle tilang kula kun mi pite hinga HETSAH na le ko na ahin nei na hi tunil ha adinga breaking news hin sei thiu hi chan chu hin tin aban update ananga akin hoiti